بینەرانی زووم سڵاو، من هێژا دڵشاد بەرنامەیەکی نوێی دیداری هێژاتان پێشکەش دەکەم. لەم بەرنمەیەدا گفتوگۆ لەسەر چەند تەوەرێکی گرنگی باکووری کوردستان و تورکیا دەکەین، بە تایبەتیش لەسەر ڕەندەکانی پرسی کورد لە تورکیا و خەباتی بزوتنەوەی سیاسی کورد لە وڵاتە. درێژەپێدانی سیاسەتی قەیوم لەسەر شارەوانەکانی کورد لە باکووری کوردستان، بەردەوامی ئۆپەراسیۆنی پۆلیسی و دەزیرکردنی چالاکوان و ئەندامانی سیاسی کورد، ئاستەنگی چارەسەری پرسی کورد لە وڵاتە و لێکەوتەکانی باز دەکەین. بۆ گفتوگۆی زیاتر لەسەر ئەم تەوەرانە لە ئامەدەوە میوانداری خاتوو نەورۆز ئویساڵ پەڵەمانتاری دەم پارتی دەکەم. خاتوو نەورۆز ئویساڵ سەرەتا سپاس دەکەم بۆ ئامادەبوونت. سپاسخواش، مەرحەبا. زۆر سپاس دەکەم. وەک دەزانن لە باکووری کوردستان ڕەوشی کورد بە قۆناغێکی دژوارە تێپەڕ دەبێت. لە ئێستادا خەبات و کاردانەوەکانی دەم پارتی لەسەر دانانی قەیوم لە چه ئاستێکدایە؟ دەم پارتی سیاسەتی خۆی چۆن پەیڕۆ دەکا بەرامبەر سیاسەتی قەیوم لەسەر دانانی شارەوانەکانی لە حکوومەتی ئاک پارتیەوە؟ جاردی سلااو دەکەم هەموو ژوە هەمژێ تەماشاوانە تەواهیارن. مەسەلا پۆلیتیکایان قەیومێ مخابل لە باکووری کوردستانی ji bo partiya me ne tiştekî nû ye. Di 2016 heta niha dewletê ser şaredariyê me ceriban lêbelê li ser saziya, li ser muxtariya, li ser saziyên sivîl ev çend care biryara qeyyûme polîtikayên qeyyûme didê xuya kirin. Li Bakurê Kurdistanê di 2024 de jî cara sêyemîn li şaredariyê me de ev biryar hate dayîn ku em li hemberî polîtikayên qeyyûme sekname sala 2016 heta niha diyar e. Em van biryaran, van polîtikayan weke destdirêjiyê îradeya gelê Kurd, weke nerazîbûn û nenazkirina xwarêrebirina gelê Kurd û kesên ku wan bajaran de dijî û wan şaredariya de bi hev re biryaran dide. Dîsa polîtikayên qeyyûmê weke neçareserkirina pirzgirêka Kurd de israr û polîtikayên şer û neçareserkirinê ve girêdayî em dibînin. Ji ber wê jî ji bilî partiyên me, partiyên dîtir, saziyên sivîl, saziyên hukuknasa, taybetî li ser biryarên qeyyûma bandora ku ser jina dike bi jinên Kurd û jinên cuda re bi hev re li hemberî polîtikayên qeyyûmê nerazî bûn roja yekem heta niha berdewam e û em van polîtikayên qeyyûmê weke gasp, weke diziya îradeya gelê Kurd û weke ku neçareser û nenazkirinê de israr dibînin. بەڵێ ئێوە هەم لە شەقامەکان خۆپیشاندان دەکەن دژی قەیوم، هەم سەردانی پارتە سیاسیەکانی تورکیاشتان کردووە بۆ هاودەنگی دژی دانانی قەیوم. یعنی نەها کاردانەوەی ئێوە دژی قەیوم چێ؟ یعنی بەدەر لە خۆپیشاندانەکان دژی قەیوم و سەردانی پارتە سیاسیەکان. Yani min eger ku baş fêm kiribe li ser biryarên qeyyûmê partiyên dîtir hem têkiliyên me danûstandin serî pê de heye ji ber ku ev biryaran qeyyûmê îro iktidara AKP û MHP de silatarîya wa li meselaya qeyyûmê de bi hukukî, bi ehlakî, nenazkirina îradeya û bêwatebûna hilbijartina, bêwatebûnê temsîliyeta ku gel îrada xwe dayîn nîşandan de îro her alî ji vê rewşê nerazîbûnek heye û hewcîtinên me de danûstandinê me de ji bo ku ev polîtîka bê sekinandin hem werê sekinandin hem bajarên ku qeyyûm hatî avêtirin ev biryar were vegerandin bi asta dîplomasiya navpartiyan de jî li asta civak û kolanên de çalakiya de jî em berdewam ji ber ku îro rîsk û tehlîkeya ku li nava Kurdistan û Tirkiyeyê de xwe dide nîşandan mesele ne tenê biryara qeyyûme ye, mesele wê pirzgirêka Kurd çawe çareser bibe ve çi nîzikatê bide nîşandan ev vê dide xuya kirin. بەڵێ تولای هاتمەوڵی هاوسەرۆکی دەم پارتی ڕایگەیاندووە زانیاریان هەیە کە حکوومەتی ئاک پارتی بەنیازە قەیوم لەسەر شارەوانەکانی دیکەی دەم پارتی دابنێت. لەو بارەیەوە زانیارەکانی ئێوە چییە؟ کیژان شارەوانی باکووری کوردستانê مەترسیا دانانی قەیومی لەسەرە؟ Niha yekem ez bibêjim 2019 gava ku qeyyûm hatî wezaretê wê demê ê karê hundir
سليمان صويلو قوتنكي هالبجارتنا بوريدا قو سروك وزير اردوغان جمره قوت شاردارين باجارين كردار حسزم از خوازم هنجوا هول رابکن میجی از جات امری کاربون میجی دست لدویمه کر محمو شارداری قیوم هاتا آبید گوتن انوا کریار انوا آخافتن انوا وی روشا سیاست باکوری کردستان و ترکیه بده دیار کرد ایرو لهمبری قیوما دم پارتی دبپ جهپ جی پارتی بگن حتی پارتی نیتر هرکس دبیجه کو بریارا قیومه نراسته به حقوقیه اگر سدم کی بریار را قیوم هبیجی بلا مجلس ناف خود کسی که هل بجیره ابر باز بده خویا کرن لیبلی سر کومر و دولت ترکیه اردوغان بگرن حتی سروکین بردف کن پارتیان و حتی وزیران کار هندر بگرن حتی وزارت جدا جدا لنافچه و ناوان دیوا ده لمسئله قیومان ده گاوه کی پاج و آویتن تنه خویاده کن جبر کو قیوم را کرن پولیتیکا ده گوتنه که ارینی گوتنه کی چیکر گوتنه کی لسر سیاست قیوما گوهرابدن چه ببر جبر کو ام گوهرتن بو گوتنه نواده بکریار نواده لمجلس ده لکولانان ده لرپورتاج نواده نه خویا کرن و بروواجیه و دبیجیم کو امی هدی قیوم دان سر همو اشاره داریا جبروی ایرو هفسرو کام طلای حتی موضوع انجی کسی دیتر دبیجیم کو اری ریسک هیه کو اشاره داریا ایرو دسته پارتیان کرداده دسته کرداده انجی ایو به uzlaşıya yani به هفاتنا باجر هاتی دریقسن ریسک لهبری وحیه لی از وکه پارلمانتر که دم پارتیه أنا كان بيجم كو أب باجر هي جبر كو دبي تدري أبريان داي يعني صار نزكاتيا دولتي مايا ولسر بردوام كنا أما إيرو أم بيجن جبر كو تشارة داريا ما حقوق ونادي في دولتي كو ببرياري بستينه جبو تشارة داريا ما نل لأوايكي زانس نلبندين. بله بدر لداناني قيوم كتبيني كسياسة قيوم سيخو لبردوامه پێتان وایە هاوشێوەی ساڵی 2016 پاشکودەتاکە دەزیکردنی پەڵەمانتارانی دەم پارتیش بێتە ئاراوە کە لە ڕابردووە پەڵەمانتارانی هەدەپەش لە پشتی سیاسەتی قەیوم زۆربەی پەڵەمانتارانی هەدەپ و هاوسەرۆکانی هەدەپەش دەزیکران پێتان وایە لە ئێستا ترسێکی واژ لەسەر دەزیکردنی پەڵەمانتارانی دەم پارتی هەبێ؟ يعني مقابلنها دمن 2016 هيدا بلانك دولة نافندي لسر مريتي بو او هي بلند بگرن همو وزارت هاي واجه هي بلانك لدوري دبو لغوري في بلانه باجار هاتن روخاندن قتل عامن مازن چيبون گرتنن گلك مازن چيبو اپراسيون قركرن سياسي چيبون قيوم هاتا اوتن جارا يكن و اف هاتا بردوام كرن ايروجي دولت بلكي راستراس بحثا بلانك وصا اشكره ناي كرن لیبلی نیزکاتیه و یعنی علی که و گوتنه که شرکاتیه AKP و MHP ده علیه و که گوتنه که ارینی یا و که لسر نناو خویا ترکیه ده و که براتیه که امچه بکن و گوتنه ده بیشم علیه که و ایرو هر روش لباجره که ما گرتن هیا جبلي قيومة از دبيجم يعني اوبراسيون سياسي بردوام دكر يعني المجلس ده هي جاجي كردي ناهلن ام باخذن يعني بس كردستاني امريكان ام ناراضي بون خد ده خيار كرن ايرو لمساله ام بيجن و بلان سازيك اشكره جرايه گشتي رايان جل نوچيا ده جي چاپمنيه ده جگرتي بلكي تنبه لبري لغوري بلانا روخاندنا کو 2016 ده دركتي دولتنا چاره سربوني اصرار بك ويريلي هرتشتي فبكه جبكو إيرو لتركيا ده نلا أصلا حقوق ده نلا أصلا سياسة ده كسك أو لهي ده تنايا احتمالكو إيرو أسبوع داخل صبح بيجنكو أم ل ندستريجيا لسر برلمانترية رابطة أمي وحموا بجرن يعني إيرو لبيشيا دادجها بلن جرتنا هدف دوزاوي بردوام دك هي نهاتيا جرتن لبلی باغوازیه گرتنه دم پارتیه دکت یعنی لسر و راستیه لسر سیاست کو او لسر شدت لسر تندیه
و لسر سر سیاستا کرد زختی خو زیده تر دکن ام نکار ببیجن کو ارینی یعنی وی تشتک وسا چه ببه یا چی نبه اما ام راستیه که دزانن نه لهم بر قیوما نه لهم بر زخت سیاسی نه احتمالی چه ببه او پولیتیکا وارد پیشانی امی قبول نکن امی سرینا طمینن امی لهم بری به برخو بدن لی بله تشتاقونها خویاد که دولت ترک آوائه که ارینی و چاره سری پلان سازیه که ویتنه بله ئەم جارە قەویم لەسەر شارەوانیەکانی جاپەش دانراوە جاپە بە جۆرێک کۆدەنگی لەگەڵ ئێوە لەگەڵ دەم پارتی هەیە لەسەر قەیوم هەنگاوی دواتری ئێوە جاپە لە دژی قەیوم چییە یعنی هەمانگی سیاسی ئێوە لەگەڵ جاپە لە دژی قەیوم چی دەبێت ام راستیه که ببیزن 2016 گاواکو یکمین قیوم هات آویتن هم پلان روخاندنی هبو هم لباجاران لسر خسری زختکی زیده هبو هم اوهل هات اعلان کرن ضربه و بیروشیه ده که اعلان کرن و زختک لسر جواکی تواهی هبو اما 2019 2024 لسر وان هیجتو گوتنا ده هیدی ری لبر وان کو بدن قبول کرن تنین ایرو باجارا ده وقت اتفاقی ناوندی چقاز دم پارتی و جهپه به هفره نگیره بجه هنک باجارا لنامزتا ده هنک باجارا ده لمجلس ده هنک باجارا ده نامزتا کی هفپار داری خستنه ده کل اف وقت لفاتنا باجارا لفاتنا باجر کن اوزاشت ما بناف کرد و لسر و ما رأيك سياسة اقداني پیش آخوه و اف سياسة ما آوائي که وكري اشكره کرد دما کو هلبجارتن چه بو ملک کردستانی پیش هلبجارتن کرد جبو هفسرو که نامزده خواه ما لهنگ باجارن ترکیه هنگ متروپول نندجی ما آوائي که وكري لفاتنا باجر ما پیک آلی اف نتشتکی وشارتیه اف نتشتکی قریبنالیزه اف نتفاقکی ناوندیه ev li gorî daxwaza wî bajarî de gel, sazî, partî, civak kîjan kesî dixwaze wî kesî de lefhatinek çêbû ku ev lefhatina bajarî li siyasetê de jî xwe daxuya kirin û ev namzet derketin pêş. Îro ji Esenyurtê bi şexsê wî şaredar de li Ovacıkê jî dîsa heman demî lefhatina bajêr de کسی درکتی ایرو دو باجارین کو ناوی جهپی هلبجارتن سرکتین ایرو ببریارا قیومانا روبروما دولت وان کریاری خود چی دخوازه بکی امکارن کرتاسی ببیجین یک ام پولیتیقایا کو ما و جن جوان دموکرات باورین جدا گلین جدا سیاست جدا دکارن هفره بجین و دکارن هفره خوره و ببین دخوازن به سیاسته تنه بکن کریمنالیزه بکن او یکمه یا دویمین دخوازه به سکنا جهپه لهمبری پزگیره که کرد و چارسریه پرداده اوه که نرم و دموکراتیک هنجی نیزکاتیه چارسریه ببه لسر و زخته که لسر جهپه چه بکه و تکیلی آخواجی کرده جی سیاست تا کردراره نابر بده و وی لگوری خواه محالفته که آوا بکه و دانه یا سیمین جی ایرو لهمبری قیومان چقاس دولت بریوان بریاره ده اصرار بکجی لناف جواکی ده جی لناف سیاستی ده جی نرازی بون و نه اقنا کرنک مزن ہے یعنی دوکا 2016 نکاره بیجی کو افشاره در آریکاری سازیه یعنی لرخصن جداره کرنک و افتش چی بونه جبر کو ام راستی یا به بروواجی بویه دخوازیش بر کو ام لفاتن و اتفاق جواگی جی دربه کی بستینه جف بلا به دنیزکاتی دنیشاندن جبر هم د بیجن اف قیوم نتفاق جهبه و دمه هدف تگره اف لجواکی ده هفرجیاندن و خوره و برنا کو درکتی هدف تگره بله خاتون نوروز او دنگویانی لسر دست پیکرنوی پرۆسەی ئاشتی لە تورکیا باکووری کوردستان هەنا ئایا ئێوەکو دەم پارتی هیچ زانیارێکتان هەیە چکە دەگۆکان زیکەی دوو مانگە باز لە هەوڵێک بۆ دەستپێکردنەوەی دیدارەکان دەکرێت ئایا ئێوە هیچ زانیارێکتان هەیە یاخود لەگەڵ دەم پارتیە لانی حکومەت هیچ دیدارێکی هەبووە لەو بارەیەوە ئەم وەکە دەم پارتی یانجی پارتیên ji beriya me
her tim ji bu çareseriya pizgirêka Kurd em bangawazî prosesekî aştiye dikin, prosesekî çareseriyek demokratîk dikin. û heyîna me, siyaseta me, têkiliya me ya li partiyên dîre, bi gelên Tirkiyeyê re, bi asta dîplomasiya navdewletî de sekna me, nîzîkatiya me ev e û diyar e ji bo me esas e. Lêbelê tu carî piştî 2015 proses berûva jî bû û em ketin nava pêvajiyekî şer û pevçûnê de heta niha îradeyek û li ser çareseriyê gavekê bavê ji siyasetê bike derneket pêş. Yan girtin, yan siyaseta tinekirinê û îmhayê û qirkirinê dana dest pêkirin. Lêbelê yekî cotmehê bi awayekî û raya giştî û partiyên dî an jî civak, an jî çapemenî ne amade bi silava serokê MHP Bahçelî dest pê kir û heta niha nîqaşê ku tê kirin de gotinên ku bangawaziyê tê kirin de nêzîkatiya de em weke dem partî weke prosesê binav nakin. Ji ber ku muhatebek li pêşberî me tune ye, awayekî vekirî sedema pizgirêka Kurd çi ye û çawa çarser bibe naye nîqaş kirin, ne li alî dewletê de, ne li alî partiya de jî, ne civakê de jî ti amadekariyekî, zemînekî yani bingehekî hem bi awayekî fikrî hem bi awayekî pratik kiryarî de tune ye. Tenê nava van nîqaşa de bangawaziya ku hatî kirin de weke Birêz Öcalan muhateb hatî dîtin û hevdîtin yek hevdîtin bi Ömer Öcalan Birêz Öcalan kirî û vê hevdîtinê de jî Birêz Öcalan gotî tecrîd berdewam e heta ku rewşa tundî û pevçûnê ji holê ranebe rê li hemberî hukuk û siyasetê venabe û ez amade me zêdetir li nîzîkatiya dewletê yani ya bi Erdogan bêjin heta ku peyvîrdarên vê dewletê de çi ye vê rewşê weke prosesekî çareserî binav nakin, weke ku sekinandina terorê binav dikin û li ser wê muhatebiyetek destek erênî ji holê tune ye. Ji ber ku ev nîqaş dema ku herî germ de û ev nîqaş hatî kirin biryara Qeyyûm Esenyurt tê girdan dayîn pişre li Batman, Mêrdîn, Xelfetî niha jî li Dêrsim û Ovacık û ev nîzîkatiya dewletê ji ber ku biryara Qeyyûmê ne çareseriyê temsîl dike û li vê rewşê xwarêvebûyîna gel ji holê radike ev diyar e ku dewlet li vê prosesekê weke prosesekî çareserî û aşitî nîşan nade, nîzîk nabe ne li meclîsê ne bi awayekî wekirî em bêjin ku li piştderî hevdîtinek û ji raya giştî re nehatî parvekirin tune ye. Heyetek, hevdîtinek, gotinek ji rewşê tune ye. Tecrîd berdewam e dengê Birêz Öcalan bi asta parêzerê wê malbata wê heyetên siyasî hatiye xwedkirin. Îro li şaraderiyê me de biryara Qeyyûmê tê dayîn. Heta niha jî bi awayekî konser, şano, gotinên ser zimanê Kurdî qedexe hêja jî berdewam e. Li ser vê rewşê de em bibêjin mixabil em amade ne, em bangawazî dikin, em dixwazin ev nîqaş bibe nîqaşekî erênî û derî li ser çareseriyê vebe, li hemberî ku ev derî bibe deriyê çareseriyê her alî, her pirsyarî û bangawaziya xwe em dubare dikin lê mixabil dewlet îro sekna wan, nîzîkatiya wan ne li gorî prosesekî çareseriye, li gorî prosesekî nenaskirin û îmhayê xwe diqiya kirin. بەڵێ خاتون نەورۆز دەبێ ئەوش بپرسم خەبات و کۆششی ژنانی باکووری کوردستان لە نێو پارت و بزوتنەوەی سیاسی کورد لە چه ئاستێکدایە؟ ئەگەر ئیرۆ لە باکووری کوردستان تەوی هەموو زەخت و زۆرداریە ئەگەر سیاسەتا مەسەر پیابە ئەگەر گەلێ کورد لە هەلبژارتنا دە ڕۆژێن دیار دە لە قادا تیژی دکە و بەرخە دەدە سەدەماوەیە هەری یەکەمین لەسەر پیاماین tevgera jinên azad, tevgera jinên Kurd e. Ji ber wê hêza me, cewhera me, nîzîkatiya me ya herî zêdetir em ji wê derê distînin, em ji tevgera jin distînin, em ji dayikê xwe aşitî distînin û li hemberî vê de îro em li Bakurê Kurdistanê tevgerê jinên azad ku em niha heftiya 25 mijdarê de ne her bajarî, her taxî, her kolanê civîn, daxuyanî, meşê hatî avakirin de îro em dikarin bêjin ku tevgera jinên azad
تبي همو كشتن قتل عام جنا تبي همو زغط زوردارين سر سياستا جن تبلي هفسروكاتي اما كل الدنيا يدبو يمينا إيرو هو هدف جرتن وهبالي ما وكاكو قرينا لزادك جي تفجر جنين كرد لباكوري كردستانا خودي بهيزة وسرفيايا ونتنجبو جنين كرد تكلية وايا لسياسة جدا سازية انيسياتيف جنين لتركيا ومتروبولين تركاجي دكي وكا اتفاقي وبردواما وام برحجي جيان آزادي وسرفيانا وتكوشين وريخصلين دەستخۆش خات و نەورۆز وەکو دەم پارتی پەیوەندیتان لەگەڵ پارتە سیاسیەکانی کورد لە باکووری کوردستانە چۆنە بە تایبەتی لە ئێستاە کە فشار و زەختێکی زۆر لەسەر بزوتنەوەی سیاسی کورد و بە تایبەتی لەسەر دەم پارتی هەنە اون دزانن دم پارتی نبتنه به پارتیه که به سیاسته که بیدول یعنی به نزدیکاتی فراسته که پارتیه که سرپیایه او پارتیه که از بیشم لگوری پارادیگمایی که هاتی آواگیرن اون نواویده پارتی که فکرین جدا تیده جهده گیرن اون نوادم پارتیه دجی پارتیه هرمن دموکراتیک پارتیا DBP یکمین یعنی به آوایی که گرانی آویته دهی لحیه ویرو لباکوری کردستان ما وقت اتفاقی که کردستانی جبلی اتفاقا ما یال متروپولین آوایی که ترکیه ده اتفاقا از بیجم آزادی و کبیه لباکوری کردستانی جی اتفاقا ما پارتیین کردا یعنی کسایتی و نزدیکاتی سر کردواری کارو خپاد دکن تکلیه ما و وککو اتفاق حکیمه هیه و او پارتانه کام پارتن خاتون نوروز پارتەکانی باکووری کوردستان کە هەمانگی سیاسیتانێ کام پارتی سیاسین کیژان پارت پارتیا انسان و آزادیه پارتیا باش فهم که نزانم پارتیا کمونیست کردستانه دیسا پارتیه دادوس تفگرا اسلام کردستانه دیسا لویده ده جهه خود دگره و کسایتی و انسیاتیف یعنی نوکا پارتی تفگر جی لویده ده جهه خود دگره و اف تکلیین ما و سکنا ما هم نتنجی بو باکوری کردستان راست دمیسه هر چهار پارچه کردستانی کو ام بکاربن رحکی نتوی عقلکی نتوی دریخم پیش نمازه افشر و پفچون روشلات ناوین ده دقومه ام گلک جارا دبیجن کو ام کل حوجه کی دنگ کی یک دنگ ام حوجه کی رحکی نتوینا ام حوجه کو لباشور لباکور لروشلات لروجاوا سیاستا کو دولت لسرمدکه هزین ناو دولتی لسرمدکه ام هف بپارزن ام لهف دوره پشگیری بدن هف ام سر رحکی کردی کو ام نکاربن دیروگ دوباره سر قرکرنا کردا نناسکرنا کردا درکه ام اراده و قصتیو اقا ماینده بکن ام هرتم بانگوازیا ویت تشتی بکن لباکوری کردستان جی چقاس فکرین ما لسر چاره سریه جدا جبه کو رحکی نتوی در بکه پیش نهاجی وکا انسیاتیفی من كل سيرفي كارو خپات دكن نهاجي نابا كارو خپات دنا جبر كو ايرو بروسيس امجي دولي زكاتي دولتها تركيا لهمبري سكنا كردين باكور يعني لهمبري دم بارتيه صديصه روشا باشور روشا روجاوايا جريدايه سياستا كو دكن تنه لتركيا دك ايرو لايران العراق لسوريا وتركيا امادكاري دك كو ما بيشامه قنصه که اولهیه چه بکن فرانسه که اولهیه که چه بکن لسر تهدید کل روشلات ناوینده و کرده وکا تهدید دبینن بله خاتون نوروز ببوره زور کاتم نما اما دوا پرسیارما پیتان و اک پارتی بتوانید چارەسەری پرسی کورد بکات لەم قۆناغەیە و کورد لە باکووری کوردستان ئومێدی بە چارەسەری پرسەکە بە ئاک پارتی ماوە ایرو آق پارتی بی باوری آخوا لناوا جواکی دجی لناوا سیاست دجی گلکی شکاندی جبر کو گلک فرصان دی کو دستی واده بکاربن کو به پروسسی ببن حتا سری اف فرصان بکار نانی
و نینی بری خدا نه چارەسەر بووینێ نەهاژی ئیرۆژی دەسەڵاتداری AKP و MHP بخوازێ بە ئاوایەکی چارەسەریە گاوێکی باوێژێ لە پێشیاوێ de ئاستەنگە هەری مەزن ئەو بخوێنە ئەرێ باوەریەک مەزن هەیە ئەمە ji ber ku dîsa îradeyekî wa biryarێکی wa li ser çareseriyê de derbikeve ne partî ne civak ji vê re nabêjina lê belê ji ber ku bawerî ji ware çêbibe divê zêdetir tiştên şêmber somût gav bavêjin divê bi awayekî zêdetir nava civakê de civakê îkna bike em nabêjin ji ti partiya re ji ti kesara li hemberî çareseriyê de em nabêjina lê belê nîzikatiya AKP'de ji bo ku baweriya xwe dubare nav civakê de erê bike divê gelek gotin gelek gavên şêmber bavêjin. بەڵێ بەڕێز خاتو نەورۆز ئەوی ساڵ لە ئامەدۆ لەگەڵمان بوویت سپاس بۆ بەشداریکردنت. Ez spas dikim dem baş serçava. بینەرانی زووم دیداری هێژام پێشکەشکردن هەر شاد بن.